Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong hikai hapo ka Shatri jong ko All Primary School Teacher Association. Haka arpanyo tarik risau arja arpusan kira le benu kendo yu Commissioner and Secretary katanat polibuti ka Sarkar Jila u Vijay Kumar Mantri ban pensengaw ha u halor shibuan kimat kamtam ya kimat kibararai daga Supreme Court ya kinong hikai. Kimat kiba kinong hikai kila yo banekran kilong halor kajing penmi hukum ke Supreme Court babaro kinong hikai kila ban pendap ya ketat kajing bom penong examen show ya kikana nadu preschool hadu class 2 ka area nak benta kino hikai kajing tab ya ka CPF hapo bank haka bahadu menta kino hikai kimpat yo ya ka bank account jongki nangta kile krenru halor ke MEG DBLO NIOS bat ki weipat uba FC Shulai ubade u General Secretary ule thu bahalor kani kajing kren nakliang u Commissioner and Secretary ulakular ban sa shimkhia Kapaning kong nga pa bijing sungo kajing anggo yo blay bat kumjuru kini kiparan no kitam ki balawan na po karo na Jaiti Hills bat ay di haswa bangin ya kren bat Commissioner Education Secretary Vijay Kumar Mantri nilayo banbo ya ki khatway tali ki point di bangin ya kren kapaning kong kade ka point ka bangin ya kren katuka Supreme Court order kami ada secret jong September yang kadi snap ada artusan kabaong babaro kung hikai kidi man pas ya katet bat lada kitu di bade hapos sang service hapos sansnem kimban kam banyele asu katet kacing kali kabang ini ban ibu bang kwa ban yo jing syai kumbang ala kren bat ngala pemiru ikut kubuan syua ba ngalawan syapo hariana ngalawan syahar saham bat sebagai state dan manuat bang tokit atau penjadi bat kini katet kepala pemiru ke Supreme Court ban ini ba diwei state kum ke hariana hila pendep ya ke HDET dan tak asam katet pakai juli ke bumi hangni tolong ba hakini di findia sni kami order na DSDSCO di papan akan diperformat ke jadi kepada baitang ya kitet bat ya kitet bat MSET kaca no keset bat kani ke DEERT di negara yang jongi ni bu bijin syai bat bu bijin doa baik ini minum hitai di papas je keset kim dan kamsu banire kadet nama kalami bertelapau lupa hantu di kalong ke basung tenat ba komisioner ba asyur baik ni bat hantu hia kemat jongi lafon gitu di benta di badin manha man penbej ya kani ke benta bakin adno say to kaset bat ke DEERT kabamot itu district eligibility test kay kabangaku aban pensyai hangi kalong ba kalalit ki state bat ki state ki ong sisien ba kila don ki eligibility test kila ta kamot kadai kadet ke hangi singku bakla ba ni ong ba kaset dan ha pan syarut em kabaat pat kadai tagato ba ong ban om pelong eksamen ni kena nadu pre class hadu class 2 ladan dikhat nangi tiba la ong bang la khat ya kejingi kendu jong tikmi pa pat ki babon tikmi pa ki ong bangi kwa bahkan day bandan hi ka eksamen kenang ban assess kejingot jong commissioner hangni pat kalong pa ngin suai ketu ke daily assessment jadi kena man makasni baki pek patri baki sukses hantu jadi gejing kali ko bami pan na ibe ni dikat ni jongi ko kumno kay nila ban assess ya kini kena la dangi don tang ibe ni kay ba arnot kinon kay di kelas 4 long nadu kelas 1 nadu pre class hadu kelas 5 kabumot hadu nyor di kelas Henry komisioner ong kata kasyong aga jing start Henry dan pat belong ba kat kum ko order pat ke bumi makido gino tiba pelong ya ke examen written the school actions will be taken Henry halor jong kami ka benta te kai ka ba lekren kalau ko order kadai ban mi ni kenang ban pelong bat ban pen seluruh pat kita kai le ni hati head jong ki institution makin nang haban board de la da mla ban le adu katarun dre sim man pe ka assessment ke jong tu kena de halor jong kani ka benta du le shai deficit
kabasakut na 100% but ka 49%. Ya kani la assure ini ba ni lapan na po ka finance bat kanwan ba ni lapan iru ya iba kidan katukan ni di SDSEO ki balasio wat ka 46% ru. Halot jong kani ila ong ba ni le bakat bala ban penyo ya kani area jong kini kai ha kapor ko biang tingiru nakaliang jong ngim da perki la ni ngim da bu ya kata ka deadline ban ong ni de ban yo kumta ni de ban yo kumta te ka bai de bat kani ka bentaru ni la ya menjur bat ni la ya penyang ko wei pat ka benta ka bade bat kani ka bangi tap ya kani ka CPF jongi hangte postit bang haga order ka bami hau November kalong apa ro khoi ki CPF jong kini kinongikai pide ban lik tap noi ki sipo ka lai ukra bank ha ka account ka bakila ai tamne khalia centralized mo provident funds tingi lali tap ro khoi bat kalabun ma pisa mereka ai ka bangira menta sa commissioner kalong bahadu menta kini kinongikai kimpat yo ya ka personal ni individual account ka jongki Barang keju ke perlu lah risk dari benoi kai ba ba jilrut ba ong ba nadu ubna January arjar arbusan hadu menta kani ke pisah CPF lani CPS kasabe ke school account tinna kata kadau kendan ke jingdu nong babi halor jong kani menta ula pun sya kita ke badai bende ba la ong ru ba platform ya ba committee ba la clear ba officer batkin sade batkin sependep begini batkin sepenmiru ya ko order ke bayade bat kani ke benta ka ba kinong hikai di school LP ki bala tap dengan ke CPF ha January kin sahab bandi tap ha kali ke juga account nomor kan he interest kecing kwa gajungi ha ka bantip yang ni number kalong baik nomor ba mismo ba hidup nong sakadiang ke interest dia ko bayade pat kani ka active mo ba ni ong habat summit ini tingi itu ban ni kren kidan katu kat ni di office SDSU ki papan yang man la ubenai tiga ni galong ka pam la long ri lo pen syai mo ong ba kani ka di dong long transisian ban pan namar bangin ban budget ban pendrung iki badan dulu lagi khapat ki ba ong ba anda bangila persyang man le gani isyam ba kadan ke jike kendiat nomor ba kamrung dah ba kamrung gunne pat ni haban le asi laisin dan rei kai ke bung ong ba ni keren bu ni gani kenta ka bayade sikit han nong kendong ba kandan kendet wo kan nuna kani tai prokhot kai ke ba o commissioner ong mentan kalong baik Bana ka benta gitu di school di Basham jing LT it's a direct ya di office bakin khot ya gitu di school di Basham jing kinwan ra ya documents di joki bat ka office kan setelah ni ka benta joki bat kani kan long ka chingira ka ba yang kha bat ka wei pat ka dei na ka benta ka to kawan you guys when the management one school account Gaya lo jong kini ong kamdan ke jing bor kamdan ke jing yun rei laki dan lalaki jong ki management laki jong ki school account kamdan ke jing pihak tang batang ke wei ke dei banong wei you dice te ngiru nilai menjuri kata nomor ba ni dan kumbaong ma ta ke wei ke jaka ke wei ke compound ke dan ke school Presbyterian upper primary hakawai ke dan ke SSE ke dan kawai deban pelong kawai ke management bat kawai ke school account ni persya orang ya kata melilai kidan la ke jong ke school account kidan la ke jong ke school management tang kawai kalong baki deban dan kawai judais bat ngiru ni lak tiang bat minjur ke ni ke dei kawan ke office jong UDC tengilah sekerbat balakum no kitho na education department bakin pelaj yang ini kinong hikai school primary nagani ka kam BLO namar ka daw kalong bang ngimdey bangim tre ban lek ngimdey bangim tre banyaram le ka de jing e create ko problem ka jongi kalong ba fiong ba kinong hikai bunsin kim lek chai ka daw kalong ba ladadan we nong hikai hangning hap lek no kum ki BLO takamot kani ka school kam dan nong hikai bat ki kena kilong kelumar gitu por ban ong bai bat ka jingung keno bat kan si ong bai utah nong hikai uklem le hikai henry umpai perkhat bat bau ni nong hikai
uhablit haka BLO. Kabaya day pat kani ka NIOS. Kani ka day gaway ka ba kinong ikay menta kidan apring kijing kumar kamtam lay itu kinong ikay ki ba apoy hadin jong arajar khatnyo. Te kani ka benta ngila siya ngila kren tay kumat yung media ong bay daga basya namar ki babun kinong ikay la dengan kren nagni ka kubuar ng kren ci media ki simsting ya gani ka benta pada ga bay day gani ka benta ngamla ban ay ki gajeng patay namar balay ngakwa ban batay kitu kinong ikay ki bangat ki kabukum gani nang bakinwan sa kijing yalang ngatray piso tu ikata lada mo pi dan hangni sangot ni ibay bangan kren nagtay ni ibay pi sangot pimwan shu tingin sakot na kajing yalang kapakarpang hagabayaday ba kini ginong kay NIOS mo sa kansya yaki tingkabayaday bat kani ka register gini school tenre yung tang kitu ki school ki bampat register kin register ba ang grupo kitan kumbasan sa Andrew Pobli kini school tingin sa pani ki list basaw sans basaw tingin sa yarap kini school ka ay kabanginle nang bakin yo manyarap ngin sa pani ka list yung kini school batak association ngin sa lay ban kendu igini tiga bakaddu kani ka ban swaban kren ikong sa MEG kadai bay syapang karosta bagani karosta ni ong ba kumbaga pau mata kalong 80% garo kasi bat garo angka 20% pada tingibu igajing ang ni kalong banado komi gani karosta kidan ki vacancy more than 256 mo kini kay kimyo ana marba ki ndre gajing ko ba lapan siya yangi bar laay to kakot mentan kata gadi gajing baklan kaliang jong ki department bawong hagajing sisyang ilasya ki baki kinne bakin conduct interview kinne ki brokat bar kabasa ga sulong tang ban approve mo bar laay yangi gadi kakot ru te kadi kakot ru la fisutun kam sala ban ayam mentam ta yang nim la ngan sa ha safi press mo ling baki kot kubor di jongi te ka benta ka basta hi kadi sang MEG te nga pasat si kong bikolnya mo Antangin biling ni pendep sakandian mo pidip yung kata jung tungkam dai ki ikta ki jinge pada ibunu ka hagai ta rusta ka kumnu ka jinge bamla matung pe kami gato ka baong yaki percentage kan di kadan kita te ngingi ong ba subu mentahang ni school kasi jungi primary idan gumasipho jatli mo school primary tela da chia ba ngi ong ya dengan ni rosta ngim la ti man advertise nomor baga krem ya katai ko badai bandan baru badu tingi ong ba kum kat ya ke primary level fidiban pelai ba kasi di kasi hang ni ngin tung kasi tekan 80% ni teu garu setelu una advertise untung hidup baru ditang itai problem nomor ba kibabun ki officer pat kimyo kem ya kani ka jingbut ka ba udan mo hang ni bat ko batay yang mentan hang ni kalong ba ngihap ban yet bit ka roster bat kibat bat kiblok bam ailat yang ban advertise di mentangi la yo gini ka copy nu kum ka session ngin sa puli bnya ha bat ni select ban ni kendu ya gini ki officer ki prepare SDSU prepare kenang ngin hai gini ka jing syai bat insalah man advertise gi kamu pilahun ni kini jing yang ni hun ni ni bangi la yo ka order ka kiti tapi dia waktu ke BLO ni ke assurance ke bawah nak kalian komisioner. Nakaliang jauh kalong baik bangin tho sa ka DC office bangan pek pantolat yaki nung ikai ni. Apa dia betul pun kena terekam ni pun baca. Country kam balikan nomor nomor ka Supreme Court order country kam tang daga benta ki banang thung mo bat kitu ki bahadian bami gani ko order katule te country kam be. Ndre yangi kinong ikai ki baladan dai katan ke consideration ba kibabuni ginong hikay kila pendep til datan pat katu kat ni ginong hikay ki bampat pendep ya katet ndai ki balong ki in service teachers kai ke jing ya kren ke jongi kalong ba kin ai ya kani ka tet exam ha kata kadur wan yarap gitu ki in service teachers bakin like bakin yo ay certificate bakin apa si tet Hadin nilayo ay discussion paper, nilayo puli yata, but nilawan ro niki agdal ki proposal nilawan ki queries for clarification kabang nilaay nila submit sa department concern siya is Vijay Kumar Mantri ro bingin sim yo ay kanun ko juma. Benta kasi habang iya kendu but nilawan biang so ki few questions ay gibangin sa share but ki rules but nilaay hei but kay ka juma ka bay layo
bangi yo na I galong ba iong bangi klem pat ya tai ba halor ka MEG but nang ni siya kamat iong bangi sa puling sa ya tai ba but kitsa call ru yangi but iong shwa ban implement ru ka MEG iong ba kin call ya ka consultative meeting happening ki department ki jongki but nang taro kitsa khat ki association juri bakher bagi yang kansan shwa ba kin implement ka MEG Kemun kini ke MEG hadu mentah tak kemut kampat don hai. Tampat dan even isa jadi kan iong ba iklam pat ya tai ba halor ke MEG but iong ba iklam pat la ban ai ru cuma to baklia halor ke MEG but nangi syukmat iong sedang ke consultative meeting ka ba in khat yang di association ru ban ya discuss but shwa ban implement ya kanu in shim ya karan jumi ko ki association Ketang jeng film tu fibat ni. kong bigo ni nong Fibat kum ye. assistant general secretary jangka all primary school teachers association